Yada sayen samu akwa baby Adom TV Bedroom Jumede so yada radio sese nenso wame hu adeche nsroma fefe yada na sepa so odi asia ba bedu ene 18th August 2025 Bedroom shasia 5:30 yabo monyomo na Apostle Dr. Nite Kutegu baye edi nkwanshen sem ne brain yadi news nso atwa so awie aba begina hadede bonkrata no ne Adom online stories no etwa so ti radio for 97.1 Yama munyina chen yama mwakwaba ni obi bia waje adwa ehwe ye sabre duada fofure ya mugu ahombo so ekọ munyuma so no yada mo ase papa meni ora sante da ko ne gina ha no pe rade Adom ne nkwane ahoden ene wo chinchim ni sisi ye ni set so nko na otimi exercise no e ma ni yeye misumidi de afia amankwa tamaklo emu ache mu akwaba no shia na ya na wo ye wanim se na no e de no Rade amanta maba wanhwa unya ba kokora The rade ba zia say da bayo no hu me so kakra hu ozo wa manta ba ojo bia o de o mind Echa na say dia abochefo nyina zo be so mbagana because what say imu aye depa in terms of weather no no ye chi obia me say me yongu bi onfi amana na ba na mo say omo ampa for the past 1 week rano say omo so easy pa it just for omo say omo e ko omo shata be e Ghana time you Ghana pa na you know they are so happy ye bom pa senka when him climate change no e be affect omo so negatively there a positive word be say there be be dwane ye tie obia ti ya kwadwo no film ne ni ha no ko the weather na no so di agro pa agro bedu udi agro bedu as what to call amane na abo be 10 na ewiem say han ye de na ewiem nyan ye de na ma akoma no ba fom say boko now as adidie nko ne dem hye say no so adidie nko ne dem hye say so adidie nko ne dem hye say oni ba ho so no na dey ba akro person control in terms of population no na ho so akofa problem aba ana hwe ye o so abutu onum na titiri ba no Medi ne yi na namu bo na system them so I careful to we were pantai na who said honam we kunu sa flesh kunu because accommodate the dey ada no won kusa honam we a chofi wo ho okodeme wo we say kunu sa honam we no na fi hu say yes una mu ampa we makan nyina a kire awie timgidi say what you say asakwa na ade ama what you say enye izu titiu say o hwe pa say oh sorry say na Thomas oh sorry say na oh sorry akọ say hey me na me ku oh sorry say na oh sorry akọ rally jagobo de o nim de ekoso abrabo utia riza me machi gidi me che obia fia agina ya na ma che obia adanyame ase for your life. Asemba ko edition na otwe ase nyina ne say ye ntimi ntina se biem on concern. Men ntina se biem say we dey say bibia afa because e kokokokokwa e ba bi wie ya eso. Ti wo ti shemu na driver ni modern bono atosia mesrew kasa. Say driver tubu kakra se yeko wanchi anazuarungu kra yebedu kache no yen so eti hye no obi ko nya akukuduo e ka hye driver no ofeso se ne mirika 10 na baby o overtake no nto no boas no ne aso e cha dia to no sa here for no so no o ya mintu e ka na pe because yen no sam pempe so we can't sit unconcerned again ya say o we dey fire we dey ba ye hu say e fire ho pa ye twa ho sa bia ni wen fa ho bibia e betwa no be ko bia no bo se ba be fa ho kwan bi so be sre afe wuti potem wa woni tua opinion leader woni tua assemblyman woni tua DC MC woni tua central form woni tua politicians woni tua asof woni tua mo hu say ye tu form agudi o mu fichiri wa enye ne kwan so mesraw speaker kasa because baby edu no say ye omo manya no omo say omo yo de sa pepe ebegu o aba adwuma untimi nsori enkwa adwuma nondu no what's happen do back o sa ni pa ya so sa kasa o da bi se wan kasa o ti hu ai se ye de ye yi we bone
Sani pana so ka say market yasa abaya me market yasa but one ka say productivity hours na ka say no wo dey relax na ati about don kwa na say na me ko eti edubra o man no ho asem ese se ehia yen na tra ko ankra ho asem e say afia kofa ba akame me kofa ba aka afia positively dwene sa dwene no nya sa dia de bia de be wonso enkoye obibia do wonso ye ni gina ni pe ya na ne kra no so no masre enim say road minister enim say a lot of pressure also no doubt about that mesre bibri mesasre road minister agbaja anoding they say there anoding enso no buru ya enka say aburu ba we de aboya hwia ma ye say bibia je papa bi ama saman enya kra wallahi enya kra wa director nation ne shop me nim say me describe e wa adomonline.com me nim say me describe bi mo say say akwara GPLT you are threatening enra me say me ya me doji ko fa ebio ite enra ma ho ne ye no ba ko be ko ne ma no ndi be bia fa apa fa wa wade nyankopɔ Jesus enu obi kwa so obedu fie 6 fia na say 6 because kana six the wabantem trailer na abu 6 the wabantem it depends on time we see mu it be 6 the wabantem no point 2 only bribia usim ubribia ne papa bi chale enyo can you imagine say obi wa appointment or hospital or otu kwan or say now waka ko die kumasi 3.5 na 4 hours no abedu sa bia hono no mesre mo enyo because we die eye nyina die ho bagim say the kwan ni nyina ko block amena ya be die be say die be because you two sa na mon way dia whether minister whether GOG funded or whichever funding no this is time say aban we all manner of innovations and creativity to ensure the business guys no oh na say na say ya say ya mo musika ni bi there be $400 million so say na minister na kan e ye car adwuma wa ye wie no ehun ne atua the contractor so be ka kiro say me say sika we crowd ma me no me the omo me bi say so obi ere no mgira ha anu de e jo no say me fa ma na mo 800,000 bi ye de ni ma no say e say kwan ye kwan nyo me say even STC kitu e bi na katofo VIP kitu e bi na katofo e kwan na say ye track mesremo e na kwabna de ye ne say on say nsuo ne tonti asisi amra kwan etu hu kura e me kai obi class mi no ayi STC se video no mahu a na chi no eshem aka mesre no pokuase kwan no we die mama me twan ma enu ayi Duncan Williams of Penya no pay ebo emu aseche in fact ye ntimi masa ankofo we kura nkosa akọ man in fact very impactful in this country and you more can when I show them and not that kosi adana hey Ghana ye wadi pa na tutu na sesa no sa de ben wa it no matter the difference oni obi nya adwene on ba hunu se sa nipa no obi ani do nyame de adua no de achentu pre a enye yidam mesre we will get time me dey crowd come say about the whole sermon and rather no it was so serious so tia we say ye di ehun awu ache as oman ye di ehun awu ache so the solution continues to be young cuz anya India for the baby for man anya Japan for the baby Ghana man anya Czechoslovakia for the baby mesre mo be a responsible citizen and be concerned. Don't be unnecessarily partisan. As we are in now, the NDC Abaya under His Excellency John Dramani Mahama, all hands on deck. Forget about the indifference. Yen himself war atiti na person away you see na say of course where you say we usade bia da sa when say ya na be sa. Ye be sa agbaja o. Mo fa nche mi. Because agbaja na say ya we you say it mean say we call say it because bibia ni wa obi nyi obi bibi. It must say, if we can close that chapter, if we can close that, because a dear woo, and one a rare memory and any problem. You don't have to agree with the fear. You don't have to agree with the fear. But the fear, the only media animal to be all kind of news. I didn't think I was a tinchina or tata and any in the quiet okay. But okay, at the animal brain, you know, as big game. Mesremo obi o ye Ghana ni di she bi o nyame dia de bia do ye positively. He doesn't need to come from your family. He doesn't need to come from your party. He doesn't need to come from your church. Akoma pa na fadi nechi. Kofi Adan so ye hu Ghana how.
so ko you nyina na ebodi na yanka se ebusua ketua bi na hye ba bi na oda bi ese Ghana ni a odi you anim azuma se ehun the DK poison mu nyina infu mu nyina ready for the crazy obi oba a Ghana factor if we don't start thinking like that na ban so wo so mu nipa no so no adwobre oni ahobrase ne kasade adwobro ahobrase kasade se modi akoma pa ye Ghana akoma no be ye adwuma ma ye nya nsunsuanso papa ye dwa ye di esuku aye ko ya pom de wonsem well e kasa abrende do so fia pom de ne de be kan se na otwi na otwi mu infertility and I check records no David let me say infertility in men and in general infertility nti afanu ni nyina ye ma awo ho asem no na ko ekusi ko de goda wo afia ye wo kwabna wo ye fia ye kwabna mostly am de shema no so ba na bebe na nim ba ba hwe na if you be ma no so ebi wait me free yen bebre ye especially secondary for no me ko enya na me ye wo ba ku secondary no no so we are younger bibia jejire ba as wo nyini no niam bi betimi asesa it is the fact say onim kwa assume say wo ba ko no say wo sa kwa another marriage mu a esa dabi eno nche say your ba na bia na bibia dabi na mu de bibia bayi enya bayi mi busa keke so ni say we ase no bibia si abayi nti sa infertility issue no de yedi hu koma wo so obi ati very important breaki fie bebre if you only nim dia na ne breaki fie unya nim dia na to wa suppose ye say so be kan bom ni aye eno say wonyi sani a wo ne discuss postpartum management without baby mostly ya discuss postpartum no depression no but we without baby wa fa process ni mu anyem 9 months wa wo anya akra no sa nipa no ya tena se ne na di nkomo what you say because oba nya ne bakra na bi mu kum nkra no because of depression wo nya support na wanya say adwene no ebetima tia fa so oh yes say wanya eno so wadwen wanya kra no wo problem na wanya na hande ho na kunya da ya hihye woni wadi nkomo sa no eno ne ehia sa social support no obema busua no yenyina eno edi nkomo pa oba fie pe ne ahya se bu oni chi nkomafo no what you say and obi akomu be 2-3 times obi anyema say 2-3 times ya ja sa woni kro no eno ba ku bi kan story na ro ho ne sister o kowo no wo ya na akra no anye ye na akra no free mu no adwen like ye nim say e condition geja ne say na make say nipa no no so afiri mu o de adwen ye de ne ko psychiatric nyina nti ya na sometimes abusua no ye ntema na se na nya easy sa because nipa dua ne sesa eye bibi fufuro because of enipa wo de ne ba no na wo ban so no anya support from kwabna na bibia sa ba beda me so a stress kra no timi ma ye depressed and sa postpartum depression na wo ho nti eno ye di nkomo ye ya nyem nom ni ade na free sabre ya kro no ye show support no ye mo wo mo oba wo a twitwini ma mu sinkra ne ma chese ye mo a ye sa ade na ebetumi abo so bretia ye se ma wo do atwo de work back ko pe daily graphic any man say be ma refsa on sepe agokansi asemedi kan pense mu ye de bebro aye bedwam on Adom TV multi TV so joda say de fia catch on kakra won onyame de ekọ ene agase de to so du ngotwe agase de to so du ngotwe kakra onyame de ekọ enim kasia na masem kasia da ha me de pa no say de bi nyewe na me ka ba ko say ye bo era mahama ba so say was set fund for Saba somebody no it ya kan was the president Mahama say there be imo rem memo nkwada na de from crank to clean in terms of additional any abrabo mu nsem no won be ehwe om tisa foto no mabo nipa dodo na ebo era Mahama ba so call official visit to Japan the play of Friday ehun hia yen ko keka ho asem bia me ba bi edu no si hia wiem share yen tu nioma bia akaka kire ho biribi atwem ntontwene we cannot sacrifice our lives because of politics no na ekuye you amanyo semunti se hu hia se o man no besi po na mpase beto we let's stop the optics I'm a commercial flight but then day obi a be ni say number 1 no upe oh yeah number 1 oh yeah number 1 mommy and support asa the support here ni stream police ye ni be yama ye yen tu nyoma no bebre ntwe mate say references bebre ampa minim ya emu owrem titu ye yankase foreign minister gaga but yen tu bebre ntwe ye open that chapter of asumdie ne mateme wase ye sound from so ni bi ne enko ye nim so discussion about pa nyina let's move because ade angotwe akoso ye
never again. At all. Never again. Never again. Yen timi njeja because of amanyosem. And I mean me chiriwe me tan we there. The kwa graphic and was return drip machines to RCC. National coordinator wants the 14 MMDA. So we are catching drip machines. No, Mufamra. And the crown as well as a baby. Baby, a war who be a fabra, it's a fabra, Fako, regional coordinating council. One fan quay, MMDC, one fan quay, wants to chamber, and train me and the two answer. Ya Canada dada. If you do a first, the American so 37 new mpox cases recorded. Did they say you hit 409? And the Quaneco. Na some Makato say who rushes be no man. Any class of funnel say just rushes or the hospital no near share. Yan say the best assay home. And a one who say rushes be one who say now got public transport. Mamma for Shalom sleeps to be 7 year hey. And one be able to me I dear boy who by now what hospital so what who ye oh yan say. Yeah, science. I see any do for 409 no kuyenim. Any paba ku nam so ahwe ne nkwanti e be se ani die mo mumie nyina ye nhwe ye ho eye ne news no mu ye de mai etutoto akoso aposifo ene akromfo ntem. Se bank bi wo Gomoa Pomadze ho akọ akodua wo mfamfram. Nti eno so e ho asem no GPLT you said the aye ne de just omko sit down strike. Da bi e de to ombo ase. Hwe director we ba na esu no. Na me kra me kwan no me kofa ba bia enya papa so kwa no maso ayi wa wo kra nu ankwa na obi ono ofa so de bia wa no pa wi anwumre de bia monka fra mo fra pokuase nsawam kwan no monka fra na kwan no nyame anim ne enye o we pa nka be me de kamampa wo de nkonko fa so because penifo ndue fa so ho no action ha dwen kwan ne na chese o mo nsum ye no mo sum mo until there's a challenge there's no solution. Oh ya mrena so munka fra pa na we de honorable highway minister wadaroma ene roads one contractor nkasa na mo ma ne de wo so onya no onya kwan no ano odin enye o enye kra enye kansa kase nkwa na ememo bo ye no mabu atokwan o ye no masi kwan no ahwe awasi that's what check kwan mu mie no fa he no wakwan enye no for so monitor ba bi sa obehu a na wona ne niam nyina before a bell flow di niam no kra eno a whole process na ugina fa akọ productivity na ugina fa akọ ugina nkra he ya no spend 3 hours 4 hours na ugina to so na fu yi nyina ahye ni nyina ye sikasam oh erade yankwai anti we no twasika osika no twa ya frustrating chese what so sa na otu nyina ahyehyew na akoko mu nyina ugina fa akọ esre ni nyina wiki me ama ne spam no what ayi ya can say you so inji so sa ba we na agene we nyina chese hard doctor tu do mu twasika osika no start 281 hash start 281 hash option here 4 yentwa ne nya 1000 ngu ebotomu kejuana kasabeba no dia brain madawro penfo munya kwan no na ehadwen yekwaba